Salmos 26. Lek yashkon yu'un telek kushlejal. Kahwal chahpanabon teh kushlejal mababoluben. Tehaat kahwal sumukulat kotan. Machebu kotan tak tohol. Tzahtay bon te kotane pasawon ta prueba. Pas bon ta prueba te bilay yah nopsok te bilay yayal te kotane. Ay tah tohol te shkushul wotane hun kotan ta tohol spisil ora. Mayuk lahoin te paslo te tike mabahun kotan basok te chep otane tike. Yakilay te tsobleh yu unik te machatik amen yu otanike. Mero mayuk lahuin basok te machatik bol yu otanike. Pokbilish kuem teh kab mayukish teh mule kahwal yahkan shnop tzahonish bael tabay skahtihi ba mahtan. Yuun yahkahintay te yutzila koplal sok yamekal tahamal teh chah pa teleletika wuune. Kahwal mero toyol kotan yuun te templo abuun tabay naine mate. Ha te avilal te bay shoho bahem te avutzilale. Mame pahaluk ya apohbon kushlehal sok te mulaviletike. Mame shawak shkotah venta te bilaya shkotas venta te milavaletike. Ha te machatik nohel skabik yuun te mulile. Te nohel skab yuun smahtan. Taleaw takop. Yan te kushlehal. Mababoloben. Kolta yawon na bon me yobolilba. Tek elukon tabay tulan lumkinal. Te kahwaltik yamekalbe yutzilal tas tohol te lum yuune. Dios me ayakbet bendición yuun teschul kope.